Ndonda. Ndonda aniboleke mchiso man, yazi nifuna mchiso. Nifuna mchiso, nifuna ukulayita mastiko point. Umechise. Yeah, nichilo njalo musinithile mchiso ndonda. Hey, ninenkinga man, yazi. Ndonda. Wakunjura ngalesa sikhathi sasetshenziswa simikisa idaka. Wakunjura ndonda. Sikuboteka boy. Manje sipiwe. Reta, wasasamikisa idaka. Sesibuya lapha. Hayi ngikara kubona bunzima abuso. Hayi mara ke ndonda siyaphila musathini mani nkulunkulu wazigcina musa. Hey niyacabanga mara ngathi manje niranjile yazi. Ngathi niranjile ndonda nicabanga kudla Muslim. Nicatshanga kudla Muslim man ayi nirambile man. Wabona le yakudla ekuseni le bathi Muslim. I-Muslim amandiya. Ndonda uyazi wena Muslim. Bathini Muslim wena yini bathini lento na ngiyakubona lokho. Lokho asekuseni. Muslim ndonda. Lokho ama-Kellogg's. Yes, ngicatshanga kudla yona Muslim manje. Ayi. Ukuthatha phi nje obunje wena? Noma fry induni nje ndonda wakhulunywa njani makhulunywa njalo. Yazi ndonda saqatshanga ne. Sizaqatshana ndonda ne. Kanti sesilwe la. Yeah, once ngcono nihambe because niyabona ngizakushaya manje.